malo le dei ai tonga kotoa pe o pori ke u ngau e pimu e ngai tala fata kakato ai fonua pe mo e lotu fa a fakat pe mi he e ku ngai polokalama ai ata mo ai whainga maari ko ni ke whakahoko atoa e ku klasi economica mai whanau ako pe o ku iloa ko e economics for students whanau ako malo e tau mau ke ahon pe malo mo lerei ko e ahata hawha ene February wa fe uowa pe a o ku tatari fia ki moto ki e tau klasi economica ki ahon ko e tau klasi ki he ahoni te tau tala noai ki he ngai basic economic concept o mahui ngai topiki ko ni whanau ako e ko e ngai whakaukau pe mo e ngahi concept o e economica ko pau ke tau mahino i tau tō ki nau tō pau tau whie mau ke tau hoko ko hata o taha economist i he kaha o ko e ongo concept lalahi e ua ko whi whaalawe ki ai ko e microeconomics pe mo e macroeconomics ko microeconomics is the study of small economic units such as individuals, firms and industries. Example, decision making of individual or government. Ko microeconomics ko taimir tau wako ai ki small economic units. Pea ko ngahi u small economic units o ku kau ai individuals tau taha. Firms, industries. Pea whakau pepe mo pure anga ai. Ka koe uho ia o e microeconomics o ku tala noa pe i he whakahako whatongia, whakatau taha pe, whakapisinisi pe, whaka-industry pe. Pe ko roto pe ke oato haki whakatata mahino pe ke whakaukau o microeconomics. Tau pe hepe kua e pisinisi a sione. O pisinisi a sione ia ko e ne tau maa. Kua mo pisinisi a mere. Pisinisi a mere ia ko la langa. Ko microeconomics taimiu tau sivi iai ai performance a hataha o makatu unga pe ia te ia pe o ikai te kau mai ai ngai whakitoa ke heki ai hange ko ini tau tāna ko ki a sione business tau māwa sione tau no fotaha pe tau tō i e business a sione ko ne business tau maa o tau sivi iai ko hea ene production ko hea ene cost ko hea ene profit ai ko whakaukau e microeconomics tau no fotaha pe i hinga hei o small economic unit tau no fotaha pe he individuals tau talanoa pe i he tau taha ikai ke tau o mai tatu whakaluku fua o talanoa pe koe whakaukau ko microeconomics ko ne opposite ko macroeconomics ai ko macroeconomics is the study of the large economy as a whole or economic aggregates ko taim ko tau sio whakaluku fuai ke economica ke whonua whakatoa pea kui le vai ko macroeconomics pa te oate pe whakatata hange ko inflation foki ta was mahino ibe ko hiki e to tongi ko loa ko unemployment
ko tai maunga ue, ko gross domestic product, ko recession, katoa ngai ukaweinga ko ini, ko taimi utausio ai ki ai, taimi utausivi ai, utausio whakaluku fua tau ki ai. Ko macroeconomics ia, ko tausio ke performance a economics as a whole, whakaluku fua. O ikai ke hange kon microeconomics o tausio pe ke tau taha, tausio pe tato ka sion, tausio pe ka mere. Macroeconomics ko pau ke tau o mai whakaluku fua, tausio ke whonua whakaluku fua. Pe whaatila ma upe macroeconomics ia pe mangai u isiu la lahi kona. Ko inflation, hiki totonge ko loa he whonua whakaluku fua. Ko unemployment, tolahi kau tai maunga awe he whonua whakaluku fua. Ko ngai u isiu ko ia pe mangai u kawenga ko ia. Ko macroeconomics ia. Ko e concept mauinga ta he tau wako e economica. Ko e trade-off. E toku mahino e trade-off ia whanau he taimi. E tau toki ako mai ai ke ngai u kalafi. A mui pe e toi mahino le leia ngai. Ai whakakau koen e trade-off. Ka koe trade-off o uhinga e koe all the alternatives that we give up when we make a choice. Ko whakaukau koe o trade-off. Ka bate musio pe ki he slide o ko hanga highlight kula te fuilea koe all. O ku uhinga ai all ko kotoa a ngahi u whiri o tau hanga ri aki i he taimi tau whiri ai hamea. Pea koe example kona ko hanga o atu o ku mahino au pito ai whakakaukau o trade-off. What the trade-off of watching this video? Tau o mai pe fui whakaukau. Ko hai trade-off o e tau sio ko i fui polokalama koe. Well, you could be watching some other video or hanging out with your friends, or you could be sleeping. The time you're watching this video has a cost. That things that you're giving up. Kai kehe, ko whakaukau ko koe a trade-off. Ko kotoa e ngahi u mea o keiri aki o ka pau te ke whakahoko a whiri. O hange pe koe whakataataa koe na ko o atu. Ko e tau sio koe i he polokalama koe ni. Ko kotoa e ngahi u mea o keiri aki ka ke sio he polokalama koe ni. Ko trade-off ia. Nā ke mei sio koe ha polokalama ke. Pe nā ke mei alu koe o ewa ki ho kau ngā tangata pe ko kau ngā whiwhine. Pe nā ke mei mohe koe ia. Ko kotoa e ngahi u mea o ke hanga ri aki. Ka ke whakahoko ha whiri. Ko kotoa e ngahi u mea koe ia. Ko whakakaukau koe ia. O whelawe ia. Pe mo trade-off. Ka atoa ngahi u mea o keiri aki. Ka ke whakahoko ha mea. Ko whakaukau ia o trade-off. Te tau si ore wahen whanau ke mau inga koe ai whelawe. Ai trade-off pa mo choice. Koe once o koe ke whiri ke whakahoko ha mea. Koe toenga o e ngahi u mea ko toa peo keiri aki. Koe trade-off ia. Te toa atpea ki whātātā. No be e taha. Ke lawa atu ki whare koloa. Mo se niti. Wai ki whakatau mai hau fwoi ice cream.
pake alo sio, koe ice cream, koe lore, koe maa, koe pisikete. Pea ke whiri rewa koe o, te u tuku ai mea kotoa pe. Kau whakatau mai e au, ha kof pisikete. Ko ho joisi a koe ke whakatau e kof pisikete. Ka koe mea kotoa na ke riaki. Koe trade-off ia. Riake koe ice creami, riake maa, riake lore. Ka ke whiri e koe ia e pisikete. So you choice ke kai pisikete. Ko toenga ngai umea kotoa pia ke riaki. Or the alternatives that we give up. All the alternative that you've given up. Koe trade-off ia. Nā ke whiri ke kai pisikete. Koe kotoa e mea na ke riaki. Koe trade-off ia. O mauinga foki ai trade-off e ne taki mai ia tau tō. Ki whakakaukau mauinga. Pea tau osi whitauraki pe muia koe opportunity cost. Koe opportunity cost. The one best thing you gave up is called your opportunity cost. Pea whailoa pe taimetako i o best. Pea koho i o second best choice. Pea whailoa koe the most desirable alternative when a choice is made. Koho aru ki wharekoloa o whiri. Pe te ki whakatau ice poloka. Pe te ke kai ice cream. Pea ke whiri e koe e ke kai ice poloka. Ko second best choice ai ice cream. Koe opportunity cost ia. Pea kumahui na apito whanau ako. Ke tau iloi. O ikai ke apply pe ai opportunity cost ia. Ki he taimu tau ngāu e kai paanga. He ngāu taimu tau ngāu e kai ki wharekoloa. O to apply pe opportunity cost. Ia whainga situation pe. Hange koe ni. Your decision for who you should date. Ko whiri pe ko hai te ke teiti muia. Tau pe he weha o kau mea. Ko kau mea ko A pe mo B. Pe ke ofa loua pe ia A pe mo B. Pe ke no forever. Whakau kau. Ko hai nai te whiri o whaanga. Pe whakau kau rewa o. Te whiri e au ia a A. Tukuang ia B. Ko B ko opportunity cost ia. O apply ko toa e whakau kau e opportunity cost. I he situation ko toa pe. I kai ke ngata pe he taimu tau whakalera business. Kau toi apply pe pe mo opportunity cost. I he taimu ko toa pe i he tau mo whakaaho. O le taki mai rewa. Ki tau tōru ki ngai u 5 key economic assumptions. Ko ngai u assumption ena. Tau wheao mau pe muia i he taimu. Tau wako e economica. Ko taha e ulaki assumptions. Society has an unlimited want and unlimited resources. Ko society ko toa pe. Ko whima o e kakai. O i kai pe ki whakangata i ha taimu. Pea i he taimu ta tau pe. Ko resources. O kusi i he taimu ko toa pe. Hange fo i whakaukau ia koe ni contradict. Si e koloa. Si e resources. Ka koe tau whima o tau tōru ia. O kai pe ki ngata i ha taimu.
o koe peke ngatai hatai mi mo hatai. Pea ku mahu inga rewa, taimi ku mahu inga I ke tau whiri, ko whē mea, mo whē mau, ku mahu inga ange, whē mau ki whakakakato, ko whē mau, e mua, he ku si e koloa, ka koe tau whē mau, o ku kakapea I he taimi ko toa pē. Koe assumption hono ua, due to scarcity, choices must be made. Koe uhi ko si, koe uhi ko fusi mo omo ai resources, mahu inga mau pē, ke tau whakahoko hawhiri, oku tono. Pea koe tau whiri ko ia, every choice has a cost. Koe tau whiri ko toa pē, oku iai hono ola tamaki. Whakatahataa ki pē eni. O mai e paanga te au, pea o toto e paanga te au ko ia, whakaukau pe te whakahu nai paanga te au ko niki pange, pe te alu me paanga te au ko ni kumi mai aki, haak shopping. Pea o whiri e au ia ki whakahu e au paanga te au ki pange. Ko iku whiri ke whakahu e paanga te au ki pange. Ka ko iku whiri ko ia, oku ia I ne ola tamaki. Pea koe ola tamaki ko ia ko trade off ia. Whahau rewa e ai paanga te au ki pange. Whē rewa. Ai shopping I ke whamiri. Whē rewa totongi ako. Whē rewa ai wahe hongo furu. Koe ngahi umea ka atoa ko ia. Koe trade off ia. Ko ke os whahoko koe ho whiri. Os whahoko e au e whiri ke whahu e panga te au ki pange. Pea koe kosti. Koe ola e ku whiri ko ia. Ngahi umea ko toa o puri aki. Koe shopping ki ake shopping ia. Ia ke totongi pasi. Ia ke wahe hongo furu ia. He ko os whiri fo ke au ke whakahu e panga te au i he pange. Ka koe whakakaukau ia o trade off. Ngahi umea ko toa peo ke riaki. Koe assumption hono tolu ko e everyone act in their own self-interest. Toko taha ko toa peo whakahoko. Ene ngā aue, mo ene tutu uni, o whakatatau pe ke ene whemau. Whika whaa ko e everyone makes decisions by comparing the marginal cost and marginal benefit of every choices. Ki mua ke u whamala ala tu ai whakaukau koni, o ko u whakam ke u ki whakatalatala tu pe ai uhinga marginal cost, mo marginal benefit. Ko marginal cost, ko cost ia, I produce a marginal product. Whakatata pe en, ka pau o tau bisinisi ko tau maa. Pe au tau hanga whau e fwoi maa e te au I he wiki ko toa pe. Fwoi maa e te au he wiki ko toa pe. Whai e pe pa tau whakaukau o hiki. Hiki tau fwoi maa ki fwoi maa e te au hongo fu. Ko marginal cost, ko cost ia pa whakamore. Ai fwoi maa e hongo fu te tau tue whau. Ai fwoi maa e hongo fu ko ke tānaki mai ki he tau fwoi maa e te au. Ko marginal cost ia. Ko marginal benefit, ko benefit ia e mau. Pe me ono te whau e fwoi maa e hongo fu ko ia. Te te atu pe whakatata ke marginal benefit.
Tau pehe o ku ke fufia kai a puto. Ke mate a puto fia kai ice cream. Ya wat ki whare koloa, whakatau mai whi ice cream ulaki, kai ia e koe. Ko kai koe whi ice cream ulaki, ke hifo ia au puto ai. Ke te whakatau mai whi ice cream hanoua, te kai mo ia osi. Osi o kai whi ice cream hanoua, wifo. Ko whakatau mai whi ice cream hanatolu, kai mo ia. Whakatoka ngā i rewa alu ke whiu, ko kai ke to hifo whi ice cream, he ko ke whiu koe, ko holo e benefiti ia whi ice cream. Holo ni utility ana ia. Te whakatau mai whi ice cream hano wha, te kai mo ia, kai ke osi. Te kumi mai mo whi ice cream hano nima, kai ke to lawa ko kai, ko alu ke holo ai marginal benefit ia. Alu ke to holo mo hoi fo ia koe ice cream. Ai ko whakaukau ia marginal benefit, o mi mei ke palaleri pa mo whakaukau marginal utility. Ko lahi an ko consume hamea. Ko alu ke to holo ang ai lele te tau mau me mea ko ia. O hangi pe ko ice cream. Kai fo ice cream laki o ifo mo ice cream hono wa. Kai fo ice cream hono tolu. Alu ke more ifo e ko tau fiu tato. Ice cream hono fa, kai ke te osia. Ice cream hono nima, kai tau te whiala tato ke koe ke to ifo e ko tau fiu tato. Kai ke ka whakaukau ia. Marginal benefit, marginal utility, e o palaleri, pe o whelawei, ai ang whakaukau ko ia. Ia koe assumption hono nima koe, real life situation can be explained and analyzed through simplified models and graphs. Ko whakaukau mahu inga te tau toke au ke amui. Ko mea koe hoko koe he tau mo ui whaka aho. I he pisi nisi mo e whamiri mo e whonua o malawa pe e ia. O mai e ngai whakaukau ko ia i he kalafi. Pe te tau tala noa tatou ki ai. I he taimi te tau wako atu ai. Ki he ngai kalafi. Ke. E ako economica. Ko konga whaausi he kalasiko ni whanau ako. Ko whia ki whamau atu ke tau kalasiko ni. Ko ngahi u key terms. Mahu inga pe ke tau to'o. O mahi no. I he taimi tau wako ai economica. Ko ulaki ko investment. Investment ko money spent by businesses to improve their production. Ko paanga ko topi whaanga he businessi whamoreki ke whakalelei o whakalakalaka in the production. Ko hui kato e ngahi u mea ko ia ko investment ia. Ula hange ko ini. Tau nofo pe he businessi tau pehe ko e tau ki business ko e ngahi anga pisa. Pea tau whakaukau ke whakalahi mai tau ngahi miisini ke tokoni ke no natu mahoa a. Whakatau mai pe moe ngahi o wani ke tau ai pisa. Whakatau mai pe moe here moe mea ke tokoni ke no ngau ea ki he businessi. Koe koto e ngahi u ngau e ko ia. Koe investment ia. Taimiu tau whakaanga ia i paanga. Tau whakatau mai aki. Ngahi koloa ke whakalelei aki. E whakalele business. Koe term hoko ko consumer goods. Ko consumer goods o ko smahino pe ia. Ko whaika koloa en. O whakaonga i pe o whakatupu pe for direct consumption.
Pea koe example le tahapi ai koe pisa. Whanga koroa anu whakatau mua pia ke consumption, ke whakaaunga, ke kai. Pea whakehekehe pe me he capital goods. He koe capital goods here koe goods used to make consumer goods. Ko ngahi koroa koe o whakaaunga ke ngahi a ke pisa, koe capital goods here. Ka toa ngahi u koroa o whakaaunga ke ngahi a ke tau fui pisa. Ka toa ngahi koroa koe o ilo ki nā tō, koe capital goods. O kāwai, ai o wani, koe here, moe hāfua, ngahi koroa tau ngahi a ke pisa. Ko toa ki nā tō koe capital goods nā tō. Pea mahu e ngā foki, i he taimu tau ngahi a pisa. E koe moe mea ku ilo koe human capital. Ko human capital, o wha uhinga i ke skills, pe mo knowledge, o whie mau ke whaua ke fui pisa. Pea abade mo manatu ki he tau polokalama ko o sina, tala noa i ki he 4 factors of production. O land, labor, capital, o entrepreneurship. Ko human capital, o uhinga i ko entrepreneurship ia. Pe ko skills ia, pe mo knowledge, o tau whakaaungai, ke ngahi aki e fui pisa. Ko ngai whakaukau e pe mo ngahi concept i he ekonomika ko whie tala noa kia i he tau polokalama ko ni whanau. Pea ko tui o aonga, mo toko ni atu e ki polokalama ko ni, kia ki mūtou hono kātoa. Whao si pi malo ho mo lawa mai ko ngata mai e tau ki klasi ekonomika ki haho ni. Pea hangai pi koe mo whaanga maheni aki. Ia mo ngai whehui. Mo ha ngai pōsek e lawa pia mo whima o toko ni. Pea mo tok whakahoko mai pe i he ngai komeni i lalo i he ku YouTube channel. Pea ko ho mo whetutaki mai ki he ku emaili koe na. O hātu koe na. Whao si ko ret ko te mūtou ko toa whamore ala. Mūtou ko toa mo lava access mai ki polokalama o ni. Mo kātak whamore. Nā lava share te polokalama o ni. Nā si aonga ki he tau whanau ako. Malo bito whanau mo lava mai. Nā tō ki hoko atu ki he tau klasi ekonomika. Ai aku ilo ako economics for students. I he kaha wawe mai. A mo mea tua whātu.